Hey, Mike. Mike? What the fuck? Prsti normalan! Ja sam smrt. Nikad nisam normalan. Koji freaking vrag, John? Je li ima kole? Imao je kole? Da, u hladnjaku. Okej. Koji manijak, majke ti. Koji je vrag? Šta je sve ovo? Pozdrav ljudi, ja sam taj filmski fan i dobrodošli u prvu epizodu showa Toliko loše da je dobro. Ili tako loše da je dobro, ovisi kako god hoćete. Okej, kao prvo, nemam blage pojma što se upravo dogodilo. Kao drugo, jednostavno ajmo početi ovaj video kako treba više. Bože me sačuvaj. Znači, ne trebamo objasniti što su toliko loše da su dobri filmovi, zar ne? Ili možda trebam. Tako da je to objasnit ću o čemu je stvar. Toliko loše da je dobro filmovi su filmovi koji su sami po sebi, jednostavno loši filmovi, ali imaju par stvari koje ih, učine da su malo dobri već. A to je gluma koja je grozna, ali grozna na onaj smiješan način, znate, na onaj način kao, to je smiješno zato što je loše. Također, iako su loši, to biste ih gledati 100 puta više. Ili kogod da hoćete. Znate, filmovi kao Troll 2, Samurai Cop, Miami Konekcija. Vjerojatno ću napraviti video o tim filmovima kada ih pogledam. Ali danas imamo nešto drugčije. Reći vam, znate što su božićni horror filmovi, zar ne? Mislim, dajte ljudi, znate da Black Christmas postoji, Krampus i božićna horror priča. Znate ti filmovi? Božićni horror filmovi? Da, znam, zvuči nerealno, ali eto, što ćeš. Danas ću napraviti horror filmove od bilo čega. Ali što kad biste napravili horror film koji se ne fokusira na Božić, nego na božićne praznike? Da, ovo je malo drukčije nego većina božićnih horror filmova. O čemu pričam? Pričam o filmu znanom kao Shredder. I ne, kad kažem Shredder, ne mislim na zlikovca iz Ninja Kornjača, okej? Kunem se Bogom, ako vidim komentar u kojem neko kaže Ninja Kornjače, okej, možete jednostavno, nemam pojma. Stvarno, malo sam... Ozbiljno, što je ono bilo? Okej. Uglavnom, Shredder je jedan od onih filmova kojima nitko baš ne priča, zato što, nije baš da ovaj film možete lako naći. Mislim, nije baš da sam gledao na Netflixu ili na HBO-u, nego na YouTube-u.
Da, ovaj film je toliko low budget, toliko loš, da je neko jednostavno stavio cijelu stvar na YouTube. I znate što? Za film koji je dugačak samo sat i par minuta, to jest, da budemo točniji, sat i 20 minuta, ovo je tako loše, ali čovječe, trebamo ovo ponovno pogledat. Ovaj film je jednostavno nevjerojatno. Jednostavno nevjerojatno ovo. Ljudi, ovo je jedan od onih filma koje morate vidjeti da biste povjerovali da su stvarni. Tako da ću staviti link za cijeli film u opisu ovog videa. Zato što znate, ovo morate gledat. Ovo je jednostavno toliko je loše. Ali u stvari je toliko dobro. Ozbiljno, Troll 2 naspram ovoga je ništa. Ništa, ozbiljno. Troll 2 najgori film svih vremena. Da, malo sutra. Ovo je 100 puta bolje. Ozbiljno ljudi. Zašto ovo ne prikazuju na TV-u svake godine oko Božića? Mislim, ovo je film koji bi svatko trebao vidjeti. Ovaj film jednostavno... Ne znam ti što bih rekao. Ovo je jedan od najglupljih, najluđih stvari koje sam ikad vidio u svom životu. Ok, dakle, ne znam, ispričam malo priča filma o tome što se događa. Dakle, hrpa srednjoškolaca, i stavljam navodnike zato što vjerojatno imaju 25 godina, a ne negdje oko 15 ili 16. Mislim, ok, znam da ima i odraslih ljudi u srednjim školama, ali ipak... Čak i ljudi u srednjim školama nemaju nekih 20 i nešto. Ljudi iz 20, ok, to možda da. Ali sa više od 20 godina u srednjoj školi... Jer tko zna, možda su ovo ljudi pali razred. Jer to je... Zato što nije važno. Ovo je horror filmska logika, što znači imat ćete ljude koji su 20 godina stariji i onda ćete igrati srednjoškolce. Ja sam u srednjoj školi, jer ja vam izgledam ko 20-godišnjak. Ne, naravno ne, imam 15. Ok, to se sire. I onda oni odu u ovu kabinu na nekoj skijaškoj stazi i 20 minuta. Doslovno, ovaj film treba 20 minuta da dođe do priče koju želi ispričati. To je... Znači, 20 minuta u filmu nam kažu o ovoj urbanoj legendi, koju su likovi iz tog filma smislili, da je prije par godina na toj planini na kojoj su oni baš sad, neka svoja tak nešto, je bila ubijena tamo. Što znači da njen duh luta planinama, ili nešto u tom smislu. Nisu li to mogli objasniti malo prije, mislim, ozbiljno. 20 minuta u filmu i to je vrijeme kada oni odluče da naprave, da nam kažu što se događa. Ozbiljno, zamislite čekati cijeli film da konačno dođete do priče i onda film jednostavno završi. Ok, nisam siguran kaj sam upravo rekao, ali opet... Danas više niti nemam blage pojma što pričam. Ozbiljno, što je bio ovaj intro? Ja ne tu zli skijač. Ovo se ne šalim. Imaju skijaša koji sve ubija. Doslovno. Snowboarderi. Ako vidi snowboardere, to ih još još će ih više uvijek. Jer... Da, ajmo reći da u ovom filmu imaju neku stvar sa... skijanje i snowboardanje nije ista stvar. I da, dobro, nije baš. Skijanje i snowboardanje je drugčije, ali... U ovom filmu su svi kao...
Mi smo imali skijanje prije snowboardnja, što znači vi krajete našu ideju. A oni su kao, što hoćeš, živi u prošlosti. You boomer. Da s novi film ima toliko boomer momenata. Nevjerojatno je, ali jedna od najgupljih stvari u ovom filmu je koliko nelogično. Koliko nelogike ovaj film ima. Doslovno, ovi likovi, ovi glumci, mislim da nikad nisu bili u niti jednom filmu osim ovog ovdje. Ozbiljno, ovo... Ne znam što bih rekao. Ovo je film... Ljudi, vi ovo morate gledat. Ovo je nevjerojatno. Kao, znam da horror zlikovci imaju kao neku teleportaciju ili neki takav shit. Ali ovaj horror lik... Ne samo da ovaj lik ima teleportaciju, nego... Šta, ima ih dvojica? Ozbiljno. Okej. Dakle... Ima jedna scena u kojoj se bori protiv dvoje ljudi. Skijaš. I oni su na dnu planine. Ali onda samo par sekundi nakon toga... Ovaj isti killer je gore dobio druge likove. Ali onda na kraju filma ima plot twist da je killer cijelo vrijeme bio neka cura. Okej, dakle, ne samo da ovaj killer ima moći teleportacije kao Jason, ali također ima super snagu... Okej, gledajte. Ne želim zvučiti kao jedan od onih likova, ali... Da, cura protiv cure... Okej, to već ima smisla. Ali cura protiv druge cure i jednog muškarca... Da, mislim da nisu baš toliko jake. Bez urede. Samo govorim činjenicu, okej? Samo kažem. Sad. Neko će već se izdalo, zar ne? Uglavnom, ozbiljno. Ovaj plot twist je jedan od najboljih stvari ikad. Ali je toliko dobro da me nije briga. Ovo. Ljudi. Ako morate slaviti Božić na neki način, ako trebate neki trash film za gledanje, gledajte Shredera. Opet, link je u opisu videa, ja sam taj filmski fan. Vidimo sljedeći put.